Biashara ya miraa nterechie yembe nionekete guchokera na kuthongoma kumania na kurugurwa kwa thoko nterechia Somalia. Kuringana na ataramba biashara nibogete kinya biashara ingi itichia miraa nichionekete nandi gukira kumania na biashara ije ya miraa guchokera niare hakari na biashara baba boritwe nandi kuthobagika muthithu na nkuruki kuthugania kwaramia biashara chiao. Dennis Mugendi katutariria. Kimera kia miraa ni kiribite miundene na biashara ni isokerete kairibu nene nterene ijisia igembe mishine mwanya ta maua lare motuati kangeta kiengu na kungi buna bubumanitie na kurugurwa kwa biashara ya miraa nthigurune ya Somalia. Kaitaka biashara cionthi icokerete nyuma ya biashara ya miraa kurura ndene Somalia. Itukuona ngari nyingi ni transport miraa eri nyingi na akariba itura ria Nyambene bonthe na entire Meru itukuona ibenderete bwega kumania na biashara muthongomo arungamirisa kwe jamii yetu nyabo bari athirani bonete ugaruruku ndi kwithirwa akari ni bambiritie ikonjorithia untu bakubera nandi ni igita ringi basanuke njamune beki mithithu thai bakona gantu batike jigutonya menyamarone ta iria barari le thoko ya Somalia iraingitwe na maua economy ya driven kane wateletwo ni kintu twitamira na rira covid yira na miraa yomba kwithirwa ekina mana kwithirwa kutina erure kana market ya kwendia miraa ituonere kwina challenges nyingi muno maua lakini thai tukuona ugaruruku nontu thirikari yetu ni iraruurire mantu yegie mantu ya miraa na itukuona antu betu bakiumba save ende burankera antu betu na ati kuua okia no batere kwithirwa kithoma ona ntuku ikithomo na itubatere kwithirwa twikuona obatubwa go save nontu mantu no yagaruke rira wina byo ruari itha muthithu na jamii yetu sako twina savings account nyingi muno kwenda encourage amemba betu barabara banyambene nontu twatura tukirira tukiwa miraa itena thoko miraa anga Djibouti anga ku nende nontu miraa ya Somalia nerigukite kuringana na thirikari yetu ritite ngwe njumu ya kurura antu baiba take advantage kana bayukia etaria ya kuthithia savings rende nikenda bakareta mbechira bakona ke miraa barete ke jamii yetu sako na batu twabare dividend tinja ni utaro na uritani bathithiti ndire bakungwirite mianka 29 kuma bakwambiria sako iji untu bakwathira baita cia guciikira muthithu no tumira mutandao wa savings na wombo save mbeca cionthiro na cio kuma chiringi 50 weta biashara ni bui kuma miraa kururwa tukiruta ngwe twinde twi biashara tukaka muthithu wetu kuma bangine kenda itare ringi corona ariguo utoka muthithu twaikite kotha ingwenda tukira. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, muciini o Maua, kaunti ya Meru.